Pun bro, hakan eka video tentang anikai kumno ban download ya ki admit card jong phi ya gitu ki ba apply ya ka post jong ka CRPF technical treatment no. Te ya kan eka link ngan bu hapo kala description te sa sulit bihen ka link kan mi bet kumne mo kan mi be hakan eka login kumne tumut ba user ID baru password fill adap don be happy dengan nampan iya pi ngne ban bu CRD ngan login be direct kan poi be direct sha Bedireksha ka home ba yang dala pin dep pendap user ID bat password kan mi kumne tang ne pin klik close okay la dep ngatharai pin yo hi hangne une bathong tu admit card te klik yo une admit card klik tu admit card pin sayo te hangne rupa yo hangne idon gi bom tip dala yo kumne kan mi kumne mo bai ten ladon kumne pe kan mi kumne ma phap ap kan mi kumne thok aman CRPF technical treatment 1st to 12 July te le kumno sa klik une bodoh ne admit card la klik une la yo ban download te bisa phap print gen ne klik nang tu ada download te la yo download ni sa yo ban download de kan admit card te kan ne pin sa phap print print tang kan ka ban kong brandur la biang Papurin ni kani batsara haka porba phi don haka bade ka porba exam sentar kane sentar ne kade po kolapati kan mau tu ra thok ne kane kade po kolapati tu stan boy ya kade ne hi yon digital zone IDZ kolapati te ka por ke bral debu hong tu ka timing khap kan mau ka timing ka date na debu hang ne ru khan July price tang hanu push tang ka por te sakan mau itu giba apply nam ta kane post CRPF technical treatment tangini gi jum tip flash bun